tak karoreng bara nemu bantuan beras ben pesep nika boh ika bantuan di pesep nika di corona mater lanjeng umur corona ika mater lanjeng umur beras selamat ika polan bisa diri cak bantuan corona iku cak mater lanjeng umur cuma pah corona lanjeng umur rabit lagi bade setong ngoreng asmana ki fadlillah andi tetangga dul kasannya lambak bede perang belum temuso Indonesia di pemekasannya renga kapaken tenan lebat ete murah telem nih penyuanyar di bede kong bede Pancasila encan ki fadlillah dul nor alakku ngembak belum tak aros kaken tenan siap ya bangal siap laku mangkat dia pakai kong berkong ngambak belum tu motor di laut berkasan nyorot dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, sateja para ulama langkong-langkong Syekhona Al-Fadil Kyai Haji Muhammad Tahir Zain Abdul Hamid, pengasuh pondok pesantren Mamul Ulum Bata-Bata, seinsyaallah peti Rabu peti mulang dak kabupaten Kulistaja sepetan kaula muljaki, pengasuh lembaga pendidikan Islam napa nikah pasera pengasuh Kyai Haji Seniman sepetan kaula amul jaaki cakanca asatid nika cek benyan asat itu rak corak cakanca gula lambai pontuk nika lu mulu nika lamba kan tadi Ustaz Kaptin sepetan kaula ngatur hormat amul jaaki keng mon bada kancetan gula japok sesekelas setingkatan dan gula saborana kang kolang gula lamba sekut adang gejeng seperengan para rabu para hadirin wal hadirat wali santreh wali murid lagi bini sami-sami hadir kesempatan mangken sepetan kula muljaaki gula bering nyongop katanyaan kaya cek pokok anapa mak pokok teretan kasan gila gula panggil Kyai Haji mon layolok Kyai Haji ini kan kengreng raja sedeng gula beni Kyai beni Aceh gula kita atau labang Mekah teretan keng mon karo ke Mekasan bisa haji kita gula penjumat kan hajin dan hajjul fuqara wa idul masaki tak gampang orang yelok Kyai bi orang tak gampang yelok Aceh bi orang kecuali keng lakar Kyai ongku baik making lah ciong cuma para rabu para teretan sebelum mulja makin gula ki aca-aca bab Kyai orang yelok Kyai nikah sabab salah setengah telok hal orang yolok Kyai bu bi orang salah setengah telok hal bisa yolok Kyai setong li ilmihi keng pola nalem macam kita bisa abidatu bisa deti moderator penyaji bisa nika keng ilmun polan alim yolok Kyai bi orang pada bayi turunan Kyai wa imma turunan reng tani mun la banyak ilmu nah bisa yolok ya gula tandi ilmu tak masuk kapan nih
Bada orang yang lo kiai bi orang keng linasabihi keng toron nak kiai. Maka letak tu macam kitab. Mun baca la toron nak kiai. Paling cuba ya lo lora. Sebiasa ya lo kiai. Gula tak masuk ke mana? Kau gula benih turunan kiai. Napa? Dan gula masuk ke nomor telo. Ya lo kiai benih keng ilmu nah, benih keng nasabah, beli keng nasib. Benih keng alim, benih keng nasab, keng nasib. Mak siapa nikah? Kaya pun tak saiki buru. Di nak abid lah kaya. Unceng kiai keng banyak tak bisa. Ikan kiai sejarah aja saya unceng banyak penangkan apa rapi. Aku tahu kagula gila dah bisa ni. Oleh mundu bulan saya buru ngaki. Allah berarabu berhadretan. Apa-apa mak buru? Corona. Cacat ongku corona. Cacat apa pengaruh? Corona cacat apa pengaruh? Tak keroreng badak nemu bantuan beras ben pesep. Nika boh iko. Bantuan di pesep nika na di corona mater lanjeng umur corona iko. Mater lanjeng umur beres selamat iko. Polan bisa beri. Iko cak bantuan corona. Pak corona iko cak mater lanjeng umur. Ya mau pah corona lanjeng umur rabit lagi. Para rabu para teretan sebelum mulja nyereng gula ben panjenengan banyak syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alantaran dan gula ben panjenengan cek banyak diberi nikmat ban Allah. Keng kunco mah gula ben sampean tak aras. Ini kenyaman dek kandean beni pengajian semua lang para rabu. Sampean deki mulai rabu kiai. Kau tu siap buku tulis. Hadirin hadirat sengaja melemahkan siap buku tulis. Mun tak ngibe bani ketahu ilmu. Napa buku tulis? Buku buka kupingmu. Mun tak ngidingak kita kira oleh. Buku buka kuping. Tulis tutup lisan. Cak bentar mun ngaji. Mun tak siap ni ketahu oleh. Kadang bolan di atas acara mah ibu-ibu pidato nek tak tutup lisannya mah timun ngaji sarta siap buku tulis buka kuping tutup lisan insyaallah oleh insyaallah oleh para rabu para teretan sepada mulja dan gula pertama ben panjenengan ngireng syukur ke Allah lantaran dan gula ben panjenengan dadi orang mukmin. Bahasa Arabah alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin walam yaj'alna dhalla. Kan gula ban panjenengan orang baru timur bi Allah epatiti orang iman epatiti orang separcaja ka Gusti Allah eparcaja dek ka Kanjeng Nabi epaparcaja dek dina kiamat coba becek lempo koros soki miskin beres sakit kapi kasokan Allah Subhanahu wa ta'ala ubil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Maka lecak corona mundu Allah pasti beres tak sakit ini kering iman nih. Mana boleh gula ben sampean jauh di corona geng mundu Allah le sabi lapa jauh tong kele lamba mbaten gula capok penyakit cacar ternyata banyak situng titi tukang congken cacar selain buruh menghindar tidak mau tahu karena takut menular. Setukang congken tak sakit cacar, setak manin tar kakan cacar kabeh. Ini kepastian Allah Subhanahu wa taala. Kun cuma wajib ikhtiar guluban panjenengan. Wajib ikhtiar dari masa selamat tah. Pakai masker, mon andi. Mon tak andi ebe. Cuci tangan, mun Islam letak ku bater. Mak boleh apa jeung jareng ada cuci tangan, insyaallah selamat. Para rabu para teretan sebelum mulja keiman ya. Lah iman ni tak gampangan di gulaban panjenengan kecuali orang seikani sari Allah. Kecuali orang seikabila si Allah buruan di iman. Montunya maka orang seikabaci bi Allah bagi. Polan tunya ni gede arten. Tapi iman tak gampang ibaki bi Allah kecuali dak orang seikani ser. Sekemes iman deh, sekemes je. Dia kemudian tetandan na teretan.
sekuat imana sepenengah imana setepes ningke imana beda tanda-tanda akan milan ngereng anak gula panjenengan pas sekolah ke lembaga kita untuk menguatkan imannya keangkui andi iman andi ilmu andi akhlak sesai orang kadang andi iman tak andi ilmu gampang icok-cok orang andi ilmu keng tak andi iman gampang congok-cok keduanya harus sama-sama punya iman kau tu andi ilmu kau tu andi tanda nak orang iman tung cek takon ngakan nah bengi no barang haram ni kira iman temun aja orang ni ke iman kuat fokus iman bila langas tete aben kakakanan haram takut sepasona barang haram takut sepasona inuman haram ni kira iman mun selaban seroban senemun roh mak boleh haram mak boleh kun subhat sekalipun haram itu sekalipun haram isergu yenom ini berarti reng tak iman tinggal deeran masuk ke dalam tabuk tadi telok bagian tung tadi ampas plus buang setiap laku ke wisi dua tadi darah mengalir nang seluruh tubuh nega iki bab bajang tak terima bajang asa keng tak oleh ganjaran ala ko keng tak oleh gaji apa jang keng tak ganjaran apa dari ini betul dari kanan woi mak inuman haram nomor telok paling bahaya deeran inuman haram nikah mun pas tetiman nih kan teti ampas ke wisi teti darah ngeleleng seluruh tubuh nomor telok tetiman nih le sepas man nih panik mun betul dari barang haram bahaya ternyata kenceng mate ngelan ting titi anak kenceng mate ngel erwa sekolah ngandok ter isoro apa jeng teh du isoro ke masjid ke pasar kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlabi tekinga manusia semetel dari kakanan haram minuman haram utamaan masuk ke neraka sejelas tetih panyonyor neraka man akala lukmatan minal haram lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman orang sing akan hereng haram saumpaan orang sing akan hereng haram saumpaan salat pak puluh hari tak terima mak je abid semake jagun saumpaan mak dulu pak puluh hari tak terima pola napa dena kakanan sesaumpaan setade ibadan saabid pak puluh hari mun umpaan belum puluh hari mun sapereng berumpaan sengak ngestet milan gula panjenengan jaga-jaga buna apa kunan mun pah gula alam dan ala ko tau le gaji apa jeng tau le ganjera gara-gara akan haram nikatu tandana orang iman ke Allah nomor setong ngastete dari deran ben inuman haram nomor dua selalu memberi manfaat kepada orang lain ini kadang iman nih akai manfaat akai bagus akai saya kau orang tamasok nih paling kene di man menyimpang bereng makpak i jalan benih king saja nih tompai batu benih king saja nih gurang jalan-jalan ini kadang iman mungkin pas saja nih tompai batu wei mai kali batu nah sebalik kadang iman cek kelakuan nih tandana orang iman boleh tak gampang pegek pengarep ke rahmat Allah ini kadang iman tak gampang pegek pengarep Allah karena rahmat Allah tak gampang pegek pengarep pagundap ngarep tak ada kesamakan pola laku tak pareng laku pola minggu datang pola bulan datang pola setengah tahun nakji Allah maha miarsah maha belas lebih kabul permintaan gulban panjenengan jaring doa ini beda saya langsung bagi beda saya pamontian beda king bagi ku laku pas setong ke akhirat para teretan pada mulja pas pole orang iman panika tak pernah merugi orang lain boleh tandana orang iman bengal ngadepi sakabin reng kafir sarosa ka agama Islam reng kafir reng munafik sing ngancur ke Islam bengal guleban sampean reng iman ngadepi apa guleban panjenengan orang Islam orang iman guleban panjenengan aromasa
jak lakar dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda orang iman, tanda-tanda orang seestoh berdadi pengikut Kanjeng Nabi asyidda'u 'alal kuffar, bengal ngadepi orang umpama wah bedepi PKI ka Beru Timur ngancora Islam mata ada Islam bengal napa tako orang Beru Timur, bengal napa tako jak karo kalak sapen kadang la bengal nak boleh kalak agama polan telok ni wajib gula ben sampean bela tung agama rosak goreng, dua bini rosak goreng, telok artah rosak goreng, wajib gula ben sampean bela, wajib bela gula ben sampean. Timun pa bedereng kafir ngancora Islam gula ben sampean orang iman kok tudeng de ada gula ben sampean. Kerja ni tetong gelis etin compok beda masalah ting ketemu ben moso pah ngelak sandal lah encan gulis kui tampil lengah kini mangkan seburu bahada boleh foto anda aja boleh lambak pondok itu ngingin tatangke bahada setong orang asmana ki fadlillah andi tatangke dul kasannya lambak beda perang belum temuso Indonesia di pemekasannya rengga kapakan tenan lebat itu murah telem nih penyuanyar dibuat kong berde Pancasila encan ki fadlillah dul nor alaku ngembak belenta aros kagentenan siap yai bengal siap laku mangkat dia pak kakong berkong ngembak belenta semotor di laut dul kasan nyorot cak nyorot dul masa orang kafir asyiddau alal kufar dibun ki fadlillah cak nyorot mun ba nyorot buruh pedang tombak panah bi moso mate kafir lagi orang kafir lagi ai mun beri cek beng lah kurang kafir ai mada ya maren mun moso motor moso kedua andaikan 1 lawan 2 bisa saya tarung mun motor ngak nikah dupolo moso ke seorang moso pak polo ngocak pak guru ngecol dul kasan buru mole maki kiai mole dapat ke dalam itu kan engkau laku ngambak boleh yang tak ngaji keben bentar kot punten laku aktina norah apa entar buru billahi gule aku tak buru lagi candul kasan tak buru kok kalau aku ngambak boleh gagong berkong Pancasila pas dutrek di laut bolan dutrek di laut lengan kalampin dul kasan di pinglet wallahi tak buru demi agama mun mangkene ting motor na sama duk truk pah ki fadlillah ada bu ad-daruratu tubihul mahdurat mun banyak keluh oleh buru dul tore ting dia pak kata lem candul kasan mak siapa nek kage mari mun pah du motor jak sang karo motor agak beri jak dan gulila karya sompa billahi tak burangku bagi berapa karo le bering panjenengan maki asal haram pas halal beda hukum pah beda telilai maki bila gula bering ben sampean mak boleh perang maki ada gula apa dengan sampean jadi ada sebuah asyiddau alal kufar bila mana agama gula ben sampean erok Islam tidak boleh berjalan madrasah harus tutup masjid harus tutup umpama biar yang kafir gula ben sampean petegas kudu ala aban ruhama bainahum mun ongku orang iman ongko betul-betul pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhama bainahum patang nisar pada Islam mun pada Islam malah salakoni sapa ora badar yang Islam katendi pen to bi sesokian badar yang Islam raja otang serai bi sesokian aja semaja bila senyerah bu ke holil bangkalan karo minta wali minta alim ki Abdullah tiba lambak mun pendik saya bagi telok situng ibaki kerajina sebagian ibaki kurunanan kurun potran telok sebagian setelok ibaki kata tangkeh setaan di isari benar kemes melarat belecek kan alim potran sampai wali can orek
Allah ni Ki Abdul Latif mondi bese bagi rajina bagi kuruna putrana bagi tetang ke tandi benar nyari reng tandi mun gule ban sampean kan benar nyari reng andi apa napa gule ban sampean tandi nyari reng andi kan melan sampai Rasulullah dabu solahu ummati bil ilmi wal mal tang umat bisa bagus mun andi ilmu mun andi harta moro ka badek ing sekolah na tak ke ya cak ting semen beli ban selawat ai beri reng baru tinggi ya diandin ri ai bagi diandin coba ngantos sombongan itu sombongan sekian buru nyombong jangan ngantos pentah mun sombongan ngani kemang kene tau usah target senyombong ngawuli moret jak selamat anak nyokoren ilmu na tasyakur imtihan nyokoren mari ujian wa imma nyalamati anak sesetahun esok kore ilmu na salamaten ikebagi imtihan kan ka imam mampuna andin bagi makanya target 500 menampu betok bagi betok ngatos pada beda lebih di imtihan pun tak kira buang bi makai mencek sekolahan mencek ria karena pi ustaz aja lah ada yo bisa kali taking pecel tayangku yang kuila lomba beri ber cetak yo boy kita nak sabar tak cek aja kunjung yang sabar ni para rabu para tretan sumber mulja ampun gula ban panjenengan pertama asokor dadi orang nomor 2 asokor polana ketik umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad papokok papunga syukuren ka Allah gula ban panjenengan dadi umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad umat kanjeng Nabi nek kene umat kanjeng Nabi sekecak meraya lamtunya keng online ganjaran banyakan ban umat Nabi lamba seumur 3000 tahun 300 tahun 500 tahun 100 tahun mun umat Muhammad kaya nembe di sitin wasapin umur antara sekitar ke petong bolo mate bari seket di bari lah mate bado umur 30 lah mate melarat seumur 100 apa-apa mak bunga mak pokok esok di umat Muhammad diberi keistimewaan para rabu kan pahole ganjaran banyak umat Muhammad gue leban panjenengan bi Allah umat Muhammad diberi keistimewaan panapa keistimewaan maka umur sekejam oleh ganjaran pah banyakan ban Nabi lamba banyakan ban umat Nabi lamba tung parengin Jumat bi Allah Jumat ente lagi ganjaran amal gue leban sampean manja abil hasanati falahu asyru amsalihah umat Muhammad gule panjenengan bila laku kebagusan setung oleh sapolo apa jang sekalian oleh sapolo apa sasare oleh sapolo tapi mun Jumat tepak ke Jumat benih sapolo ke ganjaran malah berdebuman mamin muslimin mata yaumal jum'ah illa waqahullahu ta'ala min adabil qabri rek Islam mun mate yari Jumat wa imam malam Jumat bi Allah raksa dari siksa kubur mangkana kubur awwalu mansilin min manasilil akhirah paman naja minhu ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad lamun orang Islam selamat dari siksa kubur perjalanan selanjutnya bakal mudah ditempuh gampang sobung arang sobung rintangan sobung hambatan maju lebat sirat maju lebat mission maju terus ke surga Allah wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad keng mun tak selamat di kubur perjalanan seterusnya bakal lebih nyangsara lebih susah lebih lebih bahaya itu bangki kubur naudzubil pas boleh umat Muhammad pokok biteti umat Muhammad guleban sampean bi Allah taala parengin pasah Ramadan biasa umat Muhammad saben ala ko amal ibadah oleh sapolo ala ko sekalian oleh sapolo ting bulan Recep ete lagi 70 ting bulan Reba oleh 700 ting bulan Ramadan oleh 1000 ganjaran ala ko sekalian kan melan magi sekejap tekel nani kaseta mo bakat reng compo ni ke daerah Sampang ni kah meniro ni ke laki mal banyak amal di bulan Ramadan cek sengkan nomor tekel pese ni ke reng bara tahun ning mun reng timur rasan bunten nih kayu polan tak pati terus kabeh
tak pati libur kabeh se kaya mek le terus se boje laki soki Allah Ramadan itu telok paring keistimewaan Lailatul Qadar buh lain boleh nih kah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr mun orang ibadah bulan Ramadan tepak Lailatul Qadar sesekalian panika keng tepak Lailatul Qadar khairun min alfi syahr kencerna banyaan ban ibadah 1000 bulan bu sekalian tepak Lailatul Qadar kencerna banyaan ban ibadah 1000 bulan setada Lailatul Qadar berapa 1000 bulan 1000 bulan panika belum polo telok tahun muncul 4 bulan waduh ada orang belum polo umur belum polo telok tahun pas tambul sekali ibadah mesti berdedung tedungna berdengan dengan guru kipa kala ibadah tepat Lailatul Qadar sekalian 1000 bulan 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan Allah muka-muka tepak akapi pendeme teh mun bulan malam Lailatul Qadar pendeme cek muk seteh dungo mololo kenengin iktikaf di masjid mun lele tanggal selekor kebudi nih tina magi ujawan ben bu nyai na galu magjag berak jak temur tahajud galako wirid galako Quran buka doana dikira pola pas tepak kah tahun Lailatul Qadar khairun min alfi syahr bagusan timbang ibadah 1000 bulan oh tabah belum puluh telok tahun muncul Pak Bu empat keistimewaan umat Muhammad syukur itu ke Allah ibadat umat Muhammad ibri telasan 2 telasan Petra, telasan haji. Telasan Petra, telasan haji. Malam telas panik sampai aja tedung. Sonat takbir semalam jambu sekali. Mun ki bari ya tore, toragi ka son ya tore. Toragi ka corongan ya tore. Keng mun lakol sapolo, patoron. Sabe mik ka corongan, sabe mik ka son, mun lakol sapolo takbir ibaba. Tak usah toragi ka pengeras suara. Polan tatang ketedungah tatang kebedesi paya tatang kebedesi tedungah tatang kebedesi sake mun paha takbir kol sepolo pakun kecorongan son mun paha bedesi tatang ketak setuju kan haram hukum al hukmu ya duru ma'illah asalah konat karena tatang kecermat jadi haram ternyata al hukmu ya duru ma'illatihi hukum ini kah berputar sesuai dengan situasi dan kondisi karena keberadaan tatang ketak setuju mun malam atikal atak biri baba jak sak kasa ibaba tau usah kamik tau usah takok pada bentong kele lamba sampe neka berdeset tong mak kai bila kol telok lau ke masjid bah ngaji sedente akhirnya tatang ketobuk ngocak tatang karasan mak kai ting ngaji malam gelu pangantang panganan magalem gelu jasanya kalau empak kebudi nyaman la para subur ki kol telok setengah telok ngaji redem jareng menreng tatang kireng tani kapi siang paya anang gele asaka landu macol ting malam paya mak ki kol telok lang polan tatang geram meh corong nepahayan tarbi panakan patoron corong majadi selaku ngaji malam patoron corongan kan adip seneka tanggi yo babi majadin beni baik tanah yo badep batas batas polan ganggu tatang tinggal di tengah telok mu nyamuk kebaba pada buk ya ngerasa pul tang corongan la lemah bijak mu nyamuk jak beri nyaman tinggi congok metuari bi make di atas kejok tu ke corongan pangoman tatang ke semak we jauh saya tak seneng kareng ngaji tele corongan yoba masuk dana ibu ru ke bingkok takok jan rame pengoman panakan sing ngoba nyentir nom saporan si raja nom sebenya nom beni orang sing ngoba ten gula panakan ajunan sum mayoba biban beci kareng ngaji punten mone pedip sane kacorong na aju nanti ngaji karo keding tatang ke mone batas keding malaikat nom pak ngocah je oh mone keding malaikat coba oba tin mong karo tak keding tatang kok perluan ke malaikat pas ojan teluare oleh seminggu karat mate
mamat teh corongan kebay gede Allah ini keakibat malam kan tak mau cak ngaji buru temo kampung kon lah makin ngaji kol dua perak kapi tetangkan ada yang nak ulako dengar kita gini bu lepur mun ketubai tengah ke compok gule cak lemah lemih rasan para rabu para teretan sebagai mulja mila bari kang ngireng syukur gulban panjenengan ibu teti umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukur delok asyukur gulban sampean paring ilmu ban Allah ya mun anak sekitar sekolah ya pas sekolah mak le andi iman mak le andi ilmu mak le andi iman mak le andi ilmu mun tak pangaji tak sekolah ni tetireng put titreta jale sekolah ustad bener karo ilmu kelas kadang antara awudu ustad lah kok ngocol kun aliman wala takun jahilan bade debu lain kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlaka jadilah kamu seorang alim jadilah kamu orang alim ya mun terus alim mah asakola ngaji pengaji kegaya pas sekolah kegaya nan tetang jangan ngebes biaya jangan ngebes kenapa mak kaya tak kira putu tak kira tegen paling secek tadan tak kira pinta sombong nah gratis insyaallah bade setai pinta sombong mulai cek saran ada ternyata tebanganan orang tak sekolah ki mun sebede cek ada mata ada jagun sombongan 500 ngok tapok kan hai kok hadiahnya buku terlalu lambar sombongnya 500 munanan kaki pun dengeneng mun tangan tak ngeneng itu wo makin ngeneng saran poler seselebatna mabah bade selamatani kerogi teritan ada selamatani kerogi mana kosomalun min sodakotin bal yasdad saya kasih sedekah nada sedekah sampean kan ini ragi ke makai kata ustad jak guler yang sampang ni akan kakak tak ngulen sedekah wuli more boleh artan sampean saya kasih sedekah bi Allah taala ganti lebih banyak segawe biaya anak ngajar sekolah lebih banyak ganti jago bater contoh bila contoh dimin bade setong goreng ceng gunceng ben bini ntar ke pengajian bi makain si terang hadis menikah bal yasdad mana sedekah tambah tak kira kurang itu dia pak ke tengah jalan berdering minta amal masjid bungkar amal terus kak iko bi sebini kalak pesen berapa pejak kali 5.000 ya bagi kok kan amal pun kaji urus ngaji bekali ganti ibn Allah lebih banyak bagi bagi 5.000 ajalan perkiraan sana meter bah macet bensin bah ada bensin sepedan bah ngocak lagi hari kaki apa nemu pese jangan nunjuk lagi amal ke beli bensin hari pas dak remat ting sepeda dak bensin ke amal turun sotong kau nonton sotong dulu ngerai pelon ternyata tak lama kemudian ketemu ban motor kijang seret paham bu ya ada orang yang nonton sepeda panik dari mana adek kok ku tak bah tebak ke kancana oh di pengajian mai tonton sepeda ada bensin mata meliaki seko apa seki amal bine robaki molola cen gibur kapin 5.000 pas tandek biar pah nonton tina ke pokok mun ngaji makin ngerai pelon paren se nonton binin senyotok pokok akor nyaman mun bandar telak tang bini beri cek corok minna tang bini cereme bi ko telak mun ngaji tina pokok makin nonton ko ojang aku aja ojang seneng derem mangko turan di bini ngadin ban ongkuan iya abah tange para ongkun alen tang bini re bagus can ban re kita alake ongkuan kira bagus saya ongkuan mun peng ibeki para bani bentang kok ben motor bagi ban engko andi banyak desa tapi para jeki kok motor bagi ban iya entar ban ke bengkol aku tangkung kok kamato ngabalik pahe beri seket ya beli bensin mulai beli bensin mer cepet urusan malai lancar kok berminta para ban akhir pak kuah bi sebini jaka tak yasdad ongko gay saya bagi ban 5.000 ikan tak seket di orang teti bal yasdad kali 5 kali
sepolo benih kerotor kali yasdad sepolo salah oleh seket para pajuh motoran di barokan alam Allah dalam tabu lain dalam keterangan lain Gusti Allah tabu Bismillahirrahmanirrahim Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun pada orang putu benreng alim jawab tibi bi Allah la yastawun reng alim benreng putu tak kira pada sejelas tak pada pada benreng rampenan putuh pahan roh tahlil ketok betok makanya lagu mek setahlil La ilaha illallah ala nabi salamullah can kiai La ilaha illallah salam can seputu ngucap ala nabi salamullah seputu bah ngucap salam nabi salamullah La ilaha illallah salam nabi salamullah begina ala nabi salamullah kan melan nabi kenyang nabi adabu al-alimu habibullah walau kana fasikon wal jahilu aduwullah walau kana abidan reng alim maka maksiat ikan ni serbi Allah lakon banyakan bendera mun reng budu maka ibadah kebasi Allah napa boleh tak ibadah apa-apa lakon banyakan salah mun ramaja salah ala nabi sallallahu bah salam nabi sallallahu Allah isoro apa jeng letak gena mun reng putut pada orang iman kuat iman keng putut tangguh ke landu ini kan ibu dia contoh sampean male jadi Quran jadi ibarat pada orang iman keng putut landu selaut dari tengah Tegal are on demand tak temu nyaman balandu pah ngiding hayya ala shalah duhur jan seputu jalan dupah tuli mole depak jompon mandi asalenan mangkat ke masjid berjemaah dek ke masjid enggak Masya Allah engkau ki buru karo mandi asalenan tak wudu toron ke jeding masjid ngecek sekone wudu jeding masjid nawaitu wudu lillahi taala kau wudu karena Allah muah isera mare kanang dua sampai cengkol dua mare setengah sera mare kopeng kanan kiri mare soko kanan mare ting sekacer pas tak milu aing tak cukup aing pas ongka ke masjid Allahu Akbar duh melereng putuh mari apa aja kita gur bibar maklap mehelap jaring sokon beda maaf aja selaja apa di keroncan kaki kecak kok ngaji itu mun reng tandi wudu ira cak bajeng dia maaf bajeng ijak reng mari wudu ira kare tak milu aing peti aja setak bajeng nyaman ki ya ada reng putu eros poloros tibi keng online bilu engke online nabi bada boleh soki keng putu jangan datang ke nyetor teh wajib kaki haram mun tak nyetor alanan ke kaki dunya nah nyetor de macam rengkok putu cong bade panatarna bade pembimbinga elate reng hajar ya oh munda ya nyetor kok nyetor norok latihan melot bade panataran haji jak sange pemekasan al khairat napa al abron napa kok boleh tapi ajaran balang asai atau wab kun setai beli caran tuju pesawat tai beli marin mau pesawat sih beli nederem apa-apa setan terjadi sampun de pak de ke sorba je sangiring Jawa Timur sebudu sesoki ini pas tuju ekor pertama nih ekor nomor 2 tuju pas tuju terus penumpang lain berdatangan tuju akhirnya posak kare ekor setong tak eseh ibu deh pah bade penumpang setong datang di budi pak tak langkong kain tokor segula pelakor sampean ibu deh bila sampean sengibai bilang bakor segala pesawat jak nih kejar bade gula sedepai kini kan sesuai dengan tiket pak tiket gula kursi nomor 2 sampean nomor tingteku nomor sebitek kereta karwa kursi sebitek sampean duma lawa matau sampean ki buru datang dengan orang gula datang lu itu olan riuh gaduh agak akeh kita datang pramugara apa layar pesawat tak langkong
sampean beraturan dalam pesawat kalau memang kursin sampean kan toju mun benih kursi sampean ni kati dinik sampean kebudi malah benakin sampean pola noreng ka pula pada pak boleh mak setoran ni jawa matua sampean bolan bakun kiridu pah datang pilo do keluar di bunado su di pesawat bah dalam pesawat ini ada aturan kalau memang bukan tempat dudukmu jangan duduk di situ di sana dah di belakang aduh tak terima kiyar ya king lepelen apa itu polan bakun kami berdesetong kiai waktu kene kebijaksana non ndu begele polan lakun kami pah tulit kasih putu pak ke Mekah itu anapa mbian tak terima bener mun ke Mekah kai sebai budi mun kai apa ka beli nih kai mun ikor season nomor 2 jurusan Bali mun sebi ke Mekah pas ngocak alhamdulillah kiai terima kasih sebanyak-banyaknya kiai cek saking subung sampean gula de pak ka beli kiai teti ke Mekah mun sekebudi sada engki tak keng lacek pada cek gendeng mi pah bede pesawat ke Mekah transit ke Bali mak tak ke Malaysia ke Singapura Allah negareng tu kan melan makilang asteten janaben patar te populan dede neng kursi dede teti salah wal jahilu adullah walau kana abidan maki tele jelang daina muson pangeran apa-apa lakon ne bene mololo mun kiai la rabu paringone iki kita rabu Nabi Adam ku tak manusia biasa banget wa gulban sampean menang ke malaikat wa 'allama Adam al asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula Nabi Adam lamba ipa bede cerdas cermat bi Allah ban malaikat polan malaikat usul lamba itunya panikat jin pola jin laku acarok bi Allah ikan teh Nabi Adam mator malaikat foto Adam ni bekal acarok ya Allah mata lagu le sabe itu sebarengan gulen jan malaikat kan gulen tak carok kan andi akal andi nafsu gula tak teman belis gula saya melolo lagu gula la ya'zunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kenapa saya perintah ki Allah kalako mun saya larang tak kalako foto Adam alaka pada carok iku laku bibi Allah dumak lau ma tahu dan tawan engkau ben jan Allah bagusan Adam me bangki apa pada cerdas cermat ika belah bi Allah wa 'allama Adam al asma'a kullaha ayah akwa billah mek ya surban malaikat tak tahu apa ayo ku tanya ke malaikat hari apa malaikat ya tak oning niki encan kaki dam gelas mon 100 untuk Adam kalah malaikat ayah malaikat tahu neng kan kain badan Adam dan Adam surban 100 itu 100an melolo cerdas menang sampai Nabi Adam pangkatah tengkian ban para malaik lantaran di ilmu Nabi Adam bulannya di ilmu kan melan pengaji tak cukup nengka nyaman tempat kayak dat kola tak cukup asik kola ale jadi biasa kola di baju penting masuk pinter masuk ngesek ya le ikan teh sepuduan pole bi uli mohed tin apa sabar tat sebecian dia setawan ngelam tahu mandiri ngele banyu anyar kata beta kasarang kasih dogi mun perlu ke Mekah munten gula lambak kop cukup banyu anyar dicompok gula kelas telok dapat ke banyu anyar masuk kelas 2 setengah tahun di banyu anyar kelas 2 ngale ke kelas 5 buma lanjut di banyu anyar trauma bada MA titik sir kelas 2 kelas 5 pelemak kesembuh ipah beda ongkan sekali ancong mak tak kerja tahun yang jalan kesokan abang ngurus oleh 3 tahun setengah mulai gula tak di sangat tani gelu tani neng beli boleh sekolah boleh ditung kan MTS kelas telok pas tugas nih kakak kamu nih kesana lauk bun timur katok apa lambak teti gula montok 5 tahun setengah itu tugas keluaran sanawi kelas telok itu tugas 2 tahun nih tok apa
Pah boleh kementuk 2 tahun. Mari 2 tahun cari gulan di bagian kebinaan bi kayak bagian ngajar kebinaan. Ku tak pah tutuin santri bini bi berenggula. Keng gula takok cok iya takok. Beda rahmat nyaman akan cak gula reng talampah loran daruh madi telamp. Mayu mana bekal nate di maja mayu. Aba mau dia kakek. Bonjok takok kom. Aba mak takok aja yang makai kiai kesokan raji. Kia akhirnya motor kata Dosnor kata Holil atasan guler ya kan. Pah emak erontat, pah emak motor. Nah rawi apa kalinya ya? Abu saya, punten kan motor polan santri bini. Ikan itu saya emang kan sih ngabala kan nyai. Mun santri bini santri nyai, tak abid kayak keluar. Setuju nyai, mari istihara. Engki bagus. Bagusan mun tak bagus. Tak kau pada bantong gelaki almarhum lamba. Beda santri tutuin santri bini, wak kabin ban istiharaki. Pas seminggu tak temu ketosen. Dah ada mah istiharon, coba cek cuban. Pas tutuin lain bagi apa istiharaki. Tinggi tutuikin setong ah. Kiba kira sonat sobola yang mbak. Apa istiharon cek bagus? Ki apa aja guys? Bapa mau ngambek rek narian. Cek apa aja sobo kiba. Sekeluan polan cek celeng kalan pas coba istihar. Sebelin boleh salaratin lo ngabag mancong ngagereng kola. Allah. Mun senah rawi dan punten keng fokus. Alhamdulillah oleh ilmu di Banyuanyar ngampong kaju ngampong ngai ngampong ilmu ngampong santre pah ben oleh nabi pengurus bini iferendung di Banyuanyar tak oleh ngibedi tobai. Wah Allah. Alhamdulillah bogdolum gula soko. Alhamdulillah bi gula polan takok hanya macam-macam kaya gula ke bayana king sakoni ning menem. Bumak kesokan dalam dan koni gelu. Tanakahu tanasalu. Fa ini mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Mun can hadis irwanika pahero bebenyaanan mun gula seteretan 16. Tadi banyak nemaanan tempat gula mandi anak 16 gula neng menem gula ngocak dek remah kinda bandi anak kan gini empon artikel kan mun kira lesok kok nyari pelakon lain tak mun lambat jaran melarat setiap nyaman ngojek sih Allah. Alhamdulillah sebab tuan dan anak untuk belum tahun bini Banyuanyar ngalai ke alamin mari sudah mulai. Nomor 2 untuk belum tahun Banyuanyar ngalai ke betet perapan. Nomor 3 untuk Banyuanyar makin setiba gitu. Nomor 4 ki mang kata. Nomor 5 6 ki cek ni. Cek yang bebek lambat tinggal mudi. Pola mesin motoron di dia. Jadi mun porsi ni lagi suah-suah ki juk lanjut. Takut tak poron. Ongkun banyak anak mereka banyak istighfar. Cek pun hadis setiap oncuknya benak anak jadi seporan tu sanareng tua. Mun sehari semalam reng seorang hanya betelur 3.500 kali. Aujuknya betelur 3.500 kali. Berarti sampean pada ben baca astagfirullahaladzim 3.500 kali. Setong anak mun menem. 3.500 kali menem berapa ibu jadi. Lanya kalkulator tibik sampean. Allah. Kadang orang jangan keng takok sekakan naik. Rezeki ni kesenangku Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Cepat eanan kaki mun karo takok kurang ngakan sebut Allah lambek. Jareng-reng Arab niku banyak ipatianan. Pulan takok tak kelal nyangkol. Pasira orang sing beroma di tabun bu jak sobu. Debak keluar bederoma. Malah rezeki anak sekeluar ini 30 tahun sebelum nak orang cetak jadi manusia Allah rezeki sudah cetak. Begitu keluar anak gedang langsung masak. Engke susu tak ke orang gendumplung utuh. Engke bu putran sampean ting keluar tak usah nyari rezeki lah keluar dumplung posak posak tak posak bosa miring kanan dah pendet ngalle ke sekacir anak ngida masuk teredep sirajaan nyapa kok ojo lagi ya kok pada tenang ojo
tak ngenyut mun sirajeun keng mun gundil luar biasa nek reng beureu reng teh mursaraan nomor seterusnya ngereng guleban panjenengan sok koreh berusaha anak si andi akhlak sebagus bu istu diutamima makarimal engkau yutus rek bi kanjeng Nabi keng masampurna akhlak mah bagus akhlak cepon santri lamba afdalul ilmi ilmul hal mantarokal adab bahwa kirdun bi santri bahyoba mantarokal adab sing ngejuan nase bahwa torkop jarang kan lamba kemis ke nemu nase tengin pacara apa beka kan jadi noreng areng letak ngabir ya uli marida uhui Allah bu potran sampean bina dari masih anda akhlak sae Nabi Quran bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram akhlak allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam akhlak bina lamun telo orang tak oleh ridho telo orang tak kira selamat dunia akhirat tung lamun anak tak oleh ridho orang tua akhlak anak tak bagus kering ko tak kira selamat dua akhlak bini kalake tak bagus tak kira selamat telo akhlak santri ke guru murid ke guru tak bagus tak kira selamat tore mudut gambaran mudut contoh ke holil Bengkalan ni kalau mbak mios acelenan numpak dokar depak tengah lorong dokar ini ya bosa kicer ni cek nyaman mak cek nyaman ajaran ngobengi ka imai gua ke supir ngocak supir nikah ngobengin Edima Nusa Tenggara Barat jauh pulang jaran gedang aduh mon sane ke gula cengki bah toron ke holil mak toron ke Polan gule lambai Mekah ngaji ka orang dari Bima takok panik ke tepak ke jaran rontoronnya jarannya din kuru gula nikah ke holil mon holil kola sepedan kiai ini corotot walau temu pasar baru roh tinggi tegur duh jala karo sepeda ngane ke make empenan di segenteng make mata ale buang sekali ya sakai aduh cangkolang tu banyak mah beda boleh santri dak ke santri kapi jan kiai ya bulan Ramadan kan dekir kana kan laku tak oleh atokar jak kikir jak atokar pasabar jak kasaan ya letak elang ke jenapasan le konle engke abah mari bajang sobu kancar kedua cengin bi kairo sabar mun kebe sabar ya pada tak hitam kiai pada andi nafsu pada andi akal manusia andi nafsu mandi akal tak mun malaikat mun iron nabunya mun manusia nikah iron nabunya nabu babang nabu kacang maka kiai pada tak hitam mandi nafsu tak mun malaikat romatoron ojan mun areng romatoron nyiur matoron genteng merton tak alih dek cara coba mayuk kiai buat sabar kiai ku tak nangkan dalam masa adin kiai tebuk apa kan naik dia motoron nang mai motoron saporan kiai cek kikiran pasaan kiai nyorot kiai ku tak yang kok semenga bari iku agak lah ngosok kiai cek kunang kedua tayik coba laku boleh pas semak di dalam pau ngeren lepok perak masak pau harum manis mun dah harum manis abe kan ragep nggih